setting of the ethanol production of the plant, ethanol production plant at Sanjeevani Sahkari Karkhana, Dharbandora. The Deccan हाका ताका directly appoint केला the consultancy firm म्हणून ताजो project ready जालो. We have sent to the government of India for the ethanol plant घालपा खातीर संजीवनी कडेन. The ethanol करतले. It is after all sugar ऊस घेण्या फाटीमागचो अर्थ दोनूय करू शकता. Both the provision आसा. ताजो हो एक्चुअली एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट धाडपाक जाय आशिल्लो. ताका फक्त आतां हो आयला पळय न्ही टू अपॉइंट अ कंसल्टंट विच इज ओनली द 4 lakhs rupees वी आर गिविंग फॉर द कंसल्टंट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल रेडी करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. 56 crores of rupees they are ready to give us with a low rate of interest from the government of India. बट आमी कितले घेवपाचे आनी कितें प्रोजेक्ट कितल्याचो आसतले तर डेक्कन हे जे आसा पळय न्हू ते डिसायड करतले. Deccan Sugar Technology Association DSTA from Pune to prepare the DPR of the project, the installation of the 40 kpld ethanol production distillery unit at the Sanjeevani Sugar Factory, which is त्यांची fees 4 lakhs rupees. Oh, of course. So basically, DPR DPR करपाक लायला.